priče. Priče su moja hrana. Prstohvat papra za juhu od bundeve. Nešto se krčka u staroj bijeloj kolibi. Što je to u loncu? Juha od bundeve. Spravljaju je mačak, vjeverica i patak. On na kraju sipa sol iz lončića i tako nastaje najbolja juha na svijetu. Ali Nema više soli. zakvače patak. Zalihe su im se iscrpile. Nije bilo ni zrnca, ni mrvice soli da se ubaci u juhu od bundeve. Možda svejedno ispadne ukusna. Ne. Idem u dućan, reče mačak. Hoću i ja s tobom. Preklinjao je patak. Molim te. No patak još nikada nije bio u gradu, a usto je često znao odlutati. Što ako se izgubiš? Mjauknuo je mačak. Neću. Uzjogunio se patak. Ako se to dogodi, javit ću se policajcu. Nikad ti nećeš naći policajca. Naroguši se mačak. Ako se ikad izgubiš, reče vjeverica, najbolje je da ostaneš gdje jesi, a mi ćemo te već nekako pronaći. Došlo je vrijeme da se pođe na autobusnu postaju. Smijem li s tobom? Ustrajao je patak. Smijem li? Dosađivao i poskakivao, molio i kumio, lepršao krilcima i preklinjao. Sve dok mačak nije popustio. U redu, ali obećaj da ćeš se držati mene. Idem i ja, reče vjeverica, da pripazim na vas. Hoće li patak odlutati? Patak se prestrašio kad se prvi put u životu našao na ulicama. Grad je bio velik i jako užurban. Patak je gledao u sve te izloge i nebodere, pa je protisnuo. Brzo kupimo sol i požurimo se kući. Drži me za ruku, reče vjeverica. Dućan soli nije daleko. I mačak ih je proveo kraj nebodera i mnogih trgovina u kojima se prodavalo sve što se može zamisliti. Pudinzi i kolači, srdele i kozice, jastozi i žarulje, pica i papar. A onda se patak sjajno dosjetio. Ne bi li bilo zgodno Promrmljao je. kad bismo kupili malo papra za juhu od bundeve? Kladim se da bi joj okus bio božanstven. Zakvače. Zašto ne kupimo malo papra? Papar, cijukne vjeverica. Ne treba nam to. Eno trgovine soli, odsjeća mačak. Kupimo koliko nam treba i požurimo se na autobus. Ali patak više nije slušao. Razmišljao je samo o tome koliko bi papra trebao ubaciti u juhu od bundeve. Muntog papar, malavar papar, rozi papar, zeleni papar, kraljevski papar, mljeveni papar, crni papar, crveni papar, kajenski papar, slatki papar, šareni papar, čili, halapeno, bijeli papar, piment. Prstohvat papra za juhu od bundeve. Papar, njam, još papra. Prstohvat papra, još papra. Za juhu od bundeve. Njam. Hoće li prstohvat papra biti dosta? Zapitao se i okrenuo da se posavjetuje sa... Vjeverica i mačak nestadoše. Izgubio sam se. Zavapi patak. Izgubljen i sam u velikome gradu. Ne idi nikamo. Ostani gdje si i čekaj. Tamo. Onamo. Ovim putem. Gore. Dolje. Hodaj. Stani. U dućanu mačak i vjeverica bijahu zaokupljeni kupovanjem soli. Nisu ni primijetili da malog patka nema. Sve dok nisu platili račun i spremili sol u torbicu. Gdje bi mogao biti? Vrisne mačak, a vjeverica zacvili. Gdje smo ga zadnji put vidjeli? Kod dućana papra, uskliknu u isti glas. Pohite nazad što su brže mogli. Čekajte, stanite. Pogledajte onamo. Ali siroti patak izgubio se u gužvi. Sada više nije mogao pronaći ni dućan s paprom. Sudario se s mamom Kokom. Jesi li se izgubio? Zakvoca ona. Da, Zavapi patak. i ne mogu pronaći svoje prijatelje. Gdje si ih zadnji put vidio? Upita Koka. U dućanu papra. Šmrcne patak. Trebao sam ondje pričekati dok se ne vrate, ali zaboravio sam. Znam taj dućan, reče Koka. Možda je pas prodavač papra
vidio tvoje prijatelje. Hajdemo ga upitati. Nadam se da će barem vjeverica i mačak čekati na istome mjestu. Mačak i vjeverica, odvrati pas, prodavač papra. Upravo su otišli iz susjedne trgovine. Nikada ih više neću vidjeti. Zakuka Patak. I ništa ga nije moglo raspoložiti. Ni sok, ni grickalice, čak ni cijela vrećica papra. Policija, žurni slučaj. Ovdje imamo izgubljeno pače koje plače. Smiri se, pačiću, reče Koka. Pozvali smo 112. Pomoć stiže svakog trena. I stvarno, uskoro je kroz vrata utrčalo 6 pasa policajaca s megafonima, 4 vrlo uslužna psa vatrogasca i 2 lisice, koje su vrlo brzo otišle. Pozivaju se mačak i vjeverica. Mačku, vjeverice, pozor. Na kraju pristigoše mačak i vjeverica. Patak je bio presretan što ih vidi. Mačak se nije ljutio, vjeverica ga nije prekoravala. Propustili su autobus, ali to nije bilo važno. Kome treba autobus? Zakvače Patak. Kad psi policajci imaju helikopter. Mačak i vjeverica bijahu vrlo sretni. Nabavili su sol za svoju juhu od bundeve, a Patak je dobio svoj paketić papra. Čvrsto ga je stiskao cijelim letom kući. Opet su doma u staroj bijeloj kolibi. U loncu se kuha juha od bundeve. Mačak je bundevu narezao, vjeverica je juhu miješala, a Patak je na kraju dodao mjericu soli i prstohvat papra. O ne, cijelu vrećicu papra. Je li ta juha od bundeve još uvijek najukusnija na svijetu? Pć! Božanstvena. Hvala ti što me slušaš.